Zaliku epengo teta. Telanu Zaliku me fakinye. Che
Deri puti purvorje musu jeri vorbatazo ke totsdi rashoya kazako rafe mu ke tonunu ke penyofe rasho ke tuoti purvorje ke krilamune pu miebu sidi pu rasho neya ke zala ke penyofe se rafuzo mu pu rashoya ke zamie rafe mu ke tonu rasho morasho tisoviwe Jésus Christa urhagelia zanu ke nisedi chedo porshotodi ler ke lepete ke lusiyawe chedo uko ke huti hanu niputi sevo uko ze ke zasa ke tioliro uko Reverend Dr. Rokovilia Satsa Pastor baza ke se ili villa hunyo mecho zali krata ino pukovilie ke shije Je uko ke zedi zali po tsepie nipu tseli ke noliro zali ku kriki di hepengwa po putipie zali kratanye tsaya Je zapudibu ke terdi puti selido je do nipu die ke pra en kirio liro enoli sosinyo ke shije ke tolesa ke we nu persetio siro ili keri luvi kire ke tolesa ke sound persetio uko je do ko petela teja chasa ke dio eno nisakuzo kromo dikon mili febuo eno ke kriye belho uko buche ke terdi puti selido Ibu dia persegetio, ciliko kribudi me pepo, ciliko kribudi me pepo,
我自己特别给保利了，就好吧，我这个丢。啊，多些给这土个没好丢，啊，给可是给了不能玩的，啊，给可就好吧，给能玩。第木给这个手，我皮肤人也大了，这个丢人物大了。Israel seketu rungu more zeda lelha. Jehovah seketu Jehovah nzata ke yau. Kinhegi ro tinyeki teva krozori nbiepe sholelha. Jehovah mhake shope tenunu nregoli dio. Pue nkerhiro rego sebali dio. Jehovah che yawenu kenyo ke to nke pramu nke le regoli dio. Ipu bujabi epe te wo tso ke le tsli je. Korin meko kinyo te die ko so ko kere so no ker tha pengo no liro wono no kera ke pele no lu ba ke ta sala hi zbu ta yamo siro hits hemo tats mime ta zuri ki sonye hero fa miuts ke sa zo ke krila mon zo po kila ke meji zuri so we ke chachi ba ke tu za yola he bo to zfu ke lizo him hanguya ke japo mon nguya ke mo ko me ho tu ke tala ke ngo vi ko zo we to pu kila rebi deri ngo ke mo vi ko we ke chachi ba ya ki za ha no lu ke ja pe ki u bi pe sho wa ta zuri Teje sets kemo ke chachi ba ke tu kipo o ke penyo fotio ti gunu tsepi ba ke ta hisi bate siro ti ginu lu ke tu kiso bie he hele ke tu mengo ke lo ti he chi do feki ho no me hi me lo tu ya siro chi do he feki ho he wata zuri he me tu ta le lo he feki ho no lu ke baki he pi ke Mexico tu fe me hi me lo baya so he ho ro wa na mon he ngoli ke tu fe tsep na tsala so siro she zali ke vi mo ho ke ribo mezule ke tu la siro he la su tss ke tu se o ke penyo fazo mo po lite po ke mhedi rofo bie he tsawate sala he no te po si tu ya he tsa pu hao no ke bache ni po ze ke peche tu ke tsa si bazori he ngudi mon pele di li pu tu ya zo tsala dere he no te po tu ke tsa he mo hao no ba na mon Voni pu gino pozeba ne ko tazo. Hitu himo ki ho no morilu no bari hipunitsen tuya. Keprila mona u peteri Christe me ketzo ketu bao motse ta prezo tyo. Sidi wetse puno kebaki keviri keshuritz kewako japrango prele zo tyo. Uti hola ke penyofa chewa we ke chatsada ke moza ye tsabo se ke pele mi ko pe season da ke liza soru vordi ke ze ke pe kroli moda ke hu hau no tu vor ke za ki de bore utatsni si ke penyofa ke pele mi ko ke chanu avar krake tu kizedi ketsubo cancer skin cancer izubo fordi adapule mo sola darumi phmoro shoda mo darumi phage tiunu
che pelemico avargra alacha idi makehu bunuri akruhi koya kisakini nuri akruhi koya igesa soko sosedi puti hagonu akruhi koya wole cancer ketsusu zapza tekrar genyebo puzapu wade deri ke pelemico ke chanu mie darumie sukosa tsakeme sawada geja sasa bie akipu niego ke chala makehu bunuri vileo makehu bunuri khegele sasa ngukelela ni pubu jabye chamu melo ke vor ala chamu melo ke vor pete tje je ani pu zanu sosedi niego pete go kipu se ho ke zedi ni puki ke kro chali dowe ke krien chuke fe ke me sa to ke ripu ke krien ngu ke me je ki de pori zasi ke cross timo ki zetse ke su ki nu ke vorzo ye kom ha puri chdi su nguli ke tu tyomo derin ke kringu ke me je ke zala no jabi nyonyo ko tsumu ku hisia ke za chata me do ki vi ha zedi ye ko bu che dori lalerdi ke zedi nrshuli ke vi no puti ha pi he ko ke tsukulan pe jiwe ke ke me sa thoni pu mengudi pinu ke vor pete no cross Christ pe cross che ke apo siro che don pinu vor le motari ke che ke tunu no ye ko se ke pe kro ke zpete chiu ke ta ke chishiri ke che ke ne chdi ubao chnu ba ke ta soko sri ke me dunya no nu ke ze pe ke pe ko di re shubo de hey, que me sa toni pu, que die, teja die, rende que se kebu, ginu que te pungu que lie, no sigue que como teja pe te ko tsuche, que me sa toni pu, no ki de puri hi ko krisi, no ki de puri hi ko ngumejisi, no hi ko tsuri pe ki jahanu ke se. Anipu yeko puri ke kriketsa sasap tevor tenu ke shopiripa tetsa ke kuke zifer piripa ketsa ke no piripa idityor shiri nke kumu ntejabu nyonyo ko pete ko zetuo ke kapo nke toke hidino sigele tui Yeko tsemo hauha, samoliro, ke me tiozo, anipu, derinipu yeko kabin tsusumu, ginu, keke merunu tioro, mun tatanu meji tioro, no eke kumu hasibe, yeko tsusudi, yeko busu ginu, me timu tepudi, reshuli yawe, ke keke mesatopu, lerke lizedi, Anipu, nke toke ridiko, nke tsepe kopie, yeko tseke te pulie, yeko tatale tate, ke kripum te jiwe, shiro nipu jihari, nke tsenu, yeko setase yeko kruhisa, yeko nuvape mesegeto, anipu sige tsukropuri shirdi, nzapu sedeota, hako pe tegularin pe jiwe, nke kringu ke me jilawa nipu, Yeko bu, potipu she potipu boidi, yeko tsake te pubie, ke krinu Cecilia keza, ke kripo me dokoki de purivisi. Hey, ke me sato ke ripo, sirono jabie, nyonyoko ketsa, ye pastor me ko pesepe tesadi, Soko sa masi rope ke ko rope tatabie nyonyo ko susudi soko subu anipu nsunu
Delekevi kokele teja ako hasevordi heko sepecho heko seta heko sepribe ke soki genuslia keza anipu hako halain pejemu no he pastori cross crohisdi po bulun kinum hasigevi sako sedi heko chata sugile no ke krote jabi heko tje heko lerke tke 아니 뿜 팬디를 너게 박해 미쁘불 세르무다 해제 너게 메서르프누 베테페 쪼페리베 게 크리노 발리디 게 토키리디 하고 하부 예고 츠게 테부 예고 츠페 니비에 니부 게 차티게 리시제우누 예고야 니 프레글리 메츠리게도 너게 고비 해고 츠제 Kekiapu me don chatagola hiko pejiamu no hiko dunubadi hiko tsupekosamu hiko kuhi hiko rugobie nune nutulo zolidi hiko bu renebi hiko vietsupele herenebi hiko renie tsupelidi anipu Kizuzi tuke vonu, zapu ke vi mecher prevole ke dula, no ke kroke ko tejabe pete ko chichedi, ye ko hakeli nipuji su Krista zanu, inki ke kro teja chaswe. Amen.
ta kelho keritelo amenguti kebara upralie kelho kiniko anipu Allah tisha. Oh hallelujah amuliete arofa menguse Jisu Ozie pie arhaliete Sapu petekola ni pu pejewe uko che ke thodie ke thar ke prati so sabali to che dogo metsu ke thodie ke thar prage tu liro tu kepra tu tekinye kusuku ke pu no nu me pe pingu tolasa ke saunu polha hisura die ke thos ke wiu ke jo polha hisura die tu kepra tu te kinye kusuku ke pu no nu me pe pingu Mosata midian nu kevo Mosai pitselie ze kunyebuo potemi ko ki khodi ukopie ke Mexico me hose mupue ijimi pue potemi ibrimi puo vaketangu Sashinye pue rebaru hari ibrimi kinye keze kesata rupue ke kriketsu ki noki di nze ibru veyaga Siro fare su siseze mosa dukrie ke wa leta deri mosae faro kinu tata di midien kidzunu bata mu pue zuku po kiki balie Sitze te kuo ke feko vordi uko hua. Deri mosae shetali di uko kruhise, di zebie uko kuko zese. Sitze uko she ijit mie puo te kuo ke feko jenunu heko se prasilie. Mu hekola zuriya sadi heko koko diesa. Mu mosari te miuze baketuo ponilie. Mu pue punyofe zipora pie mosa tsese. Zake krashe Egypt ke diu sheta
Siro Israel mekoe midietsadi mehi melozo sidi ke kruhicha sitse uko ke die ke tsela rakro ke soko uke penyofe zolie. Siro uke penyofe Israel ko me hose sidi uke penyofe uko reli lese. Je uko hapi nipu tsu dio di seke voko kinguli ta dio je do uko chalie tsese ke takoliro zi Jesu faloshi. Hakengu ke likola eno vitsuhu dikon bunu sherdi sedi nipu teje sadio. Kapag forgive me, Jim Lolido. Katika vi kakre kap nyufa tiso kavi haupie hikutsa. Kavi kasar haupie hikutsa di hikubu lerdi zaputsa nrasho kabakulam pejiwe. Hiko nkarashonu ler kutsa. Hiko nidi no kisukini mapropie hiko kutsa. Kadui riseler nzapuna kasate. Siro miho kitiki nuri Bauzo nori badi ke zekershunu ke peko kabako
online payment nu shiri zapu tsikasako nipu no japye pateko zapu no kakasako pateko tajaka sapi tje ko nidi ler rashu katsa no nipu no heko rashu ko di japye heko mipu katsa ko nidi zapu no chaliyatsa kasa ma ko ko kengu kasa pateko ritsa mu nipu heko chido heko rusho ko buri mozunu lele kasa tsumu bujapye pateko tsu ke hubuno ma ko asidi maddo ke midi zapu ka jatsakili tsidi ekalakili Jesu Krista zano ke krocha di mejimaloyawe amen. Che che pesi che se ti pugnemi che ni buno puti selitio che rieliro e no serkitio se cose o che hu maze hodo krata bu puti selitio che ni liro e no li che ni he konyo belho o ko che hu che tu fu puti selitio Gesù Krista u pete kala kali uzanu ke ni sedi pete ke lusiawe ke hu maze hu dosunuri ke ni sedi pete pesisiawe cha mu mengu vor ke zagi midi u ko ke hu maze vor ko mozgi thade ke pe jofe me doliro pi za Saturday here October zakre bunye u ko le pusolike dikel ground nu u ko ke hu maze ke hu ki ke che maze hoa ke huki ke chula haze ti ho pe badadio terinu ke peje ke tejebie u ke hutse prepete pe simu pe tosena nie mi poze nie ke vito sedi zapu hanu ke kruhi ke khoyavor ke tsoke zogola ke hu maze hu dosunu pete ke peje su se pe sisiawe u kom hotzegi za hu yozlewe mu ke penyofebu zapie u gotse vi sorho ke vi ke sorho se u vi tsabadi u ko puti anye ke ready ni pu za puchla to ke ga tsedi pete ke mu chesewe hutse ke kri zo u kom hatho u ke vi tho sedi te ke zo u kom hatho che humie makakari server ke lie so lari te je so ko sidi ni pu pe je mu ni pu za chebawe u ko ke lari ni pu pe je mu hutse nu u khetsedi hatse ke ze pete hutse nu krata ke kri mu tse prepeteri ke pe je pe sisia ukom hotzegi za hu yozlewe mu niko bu ke vi ke soro ke penyu fu zabi niko tsdi vi soro badi ni ke vi to su se ni do ze badi vordi uko mazeti ni uko ke vi to su se di ni pu za pu de ke ze di hutsenu ze progori bete chesa se yawe uko mazeti ke za honu ke ze di ha khre ke ze bi modadi ke ze ke penyu fu zabi uke ze di so za ho ha uteja hakori ke zatsa ke zakriemu uke teja hakosedi khoni hoke zeka zadi unido ke tsari marachedi uniba uko puti hanyala nichugo bu unili ke vi nichugo reznya gori sevordi khasedio mu nichugo bu vordi methozodi disoza honu uko ke zedi ke ready unido ke tsuri sedi nichugori kiesewe mi puoze nyinyo bu shiri vor puti hanu ke pekroje ke tsuri sedi pette ke sa uko pettebu vor katsunu methodi lata moligetola uko hotel bori ke sebeba mu hotel ko uko ke vito sedim ha ke seje uko number po shiligetola ticket po tsedi temie humi pile bade humi pile mo bazo there is su we diemo pile shiri petela ke tsike krie su se uko dodzbazo mu mi puri a ticket pile mo de di vormo mu vots mo kata su tsewa he di uko uke krimie uzemie utoke huke kri rena ke kri nu zo shiri vor ga uko uke kri usomie ko reservoir di uko ti so za hanye ke pekro to ke ga mu uko zo be ni pumie tsdi uke krimie ko uke hu tse prep utoke hu bo vor shiri uko so ko zevodi putianu
hi thot sokori stol kori me hovot mu vok ke che ke krie ha kori sedi u ko ze ke za che ke za kri di ko ni pu the za ha ko ha ke za che ke za kri du ke che suri sedi ni ko ki u me je ma lo so ho u ko han ye sikra ho ha me thyo che bie u ko ron me chono khala bi ba de ke hu bri vo ho ha sakri li vi mo ho sili da lo ko vo di hem por hi ke kri ke che bie ba dio mu so ko sa kri bie zi di u ko ho ha sedi u hem ko ri me che me kri di ke ze ke hu ba de ke che u ko the hu ba ko bri che se di pi chu mi ko mo u ke hu che prefer ke che u ki kru ze ke for ko bri ba ze ke zo di u ko ke hu ba le ke vi ni chu mi ze for che ri ni ko bu ni ko nu me cha mo di ba le ke vi la the so ri ke se bie ba so la ke hu bri ni nu ke nu do da mo di ni ke vi to se ni do zi ba u do zi u ke vi to se do zi li di for di u ko ke ze ni pu za pu chu tu ke che pi pe te ki u me je ma lo se han heng u li ke dio u ko mu di so se por hi ke kri ze te vo tse shiri mi tu tse shiri ngu li dio ga nya ga ra u tyo u tse ke li u tyo u je nu nu bi se vo ze se dio te ko tev hasko por hi ke kri ze se vo ze se dio tse ri te vo tse shiri te fet tse shiri u ko por hi ke kri ze nu ze se ke dio su se do ze ba ko hi mu ko vinya ke kri ke tse so kori se di ngu li dio u kon hakon haro so kori ngu li dio teveros ha teveros ngu li dio chicken chili ha kori ngu li dio tatu pickle por hi ke kri ze u ko tse se ba de mu so kori se vo ze se dio hem por hi ke kri ze ke pu ke se ke mi di se ke ti ki nu vo li ke vi nya ri mo ri ki ba di che li ke vi chi mu che li ke vi nya so kori hem por hi ke kri ze stol ke kra ke se be ba ha si ze por hi ke kri ze so kori ke se be ba kemu sweets and desserts kori ke se be ba sala ha che ki li che nye me bu so ta zo di la da mo di kemu ri pe nye ha cha ri va pe ke li che ke ze so la ni do ze se ba ho ze se di nyo ko pe si ze u ko hotel nu humyam ha chali ya humyam ha cha uni ya ha cha ke li shiri pi la vo ni bu ni ke khimi ri ze ka sa cha ke la ke fe je ha kori do ze ba mu so ko la ni do nu ke me je mo di vo pi le tsa ke le ba ze ke zo di tsa le mo pi la vo o ke khimi o ke ti ke nu ke ba ko ri tsa se le ti son he se ya ka za o ko ke ti ke nu ha cha ki nu se ya ka za nya pe te ngu li do tu nu ze cha chi ni ma pe te ngu li do ha ko shiri pe te ke me nu te ve ze ko shiri pe te ka se dio har hi por hi ke ki zu nu ko do ze se ba di se vo ze se dio la ni ko bu so ko ri do ze bu na ya ter hi so ko ri u ko ke vi to se di ma ko tse je mu so ko ri se vo di ze se dio nye pu ga me nye chi ha ko ri ze se dio juro ri se kre u ko ma nya ma ra u ko se ge je so ko se ke ngu se ba de mu so ko ri u ko do ze se ge do la u ko do ze ba ke me ye nu ze se dio so la ni ko bu so ri se vo di ma ko mo ho se le no ni ko ki cha se re kri nya je mo ri je ke ze ka thi jampol por hi ke kri ze ha ko ze se ge do la u ko se be vi se be ba de mu ko hu bo ri vo u ya pi le je ke se cha se carpentry ko u ko ha ke kri ze ko je ri to ke kri ze ko se vo di ze se ge do la u ko do ze ba su zo ko mo u ko ha ke kri ke kra se vo ze se ge do su se po do ze ba be u ko ke hu bo ri u ke vi to se do ze ba u ko u tu vo ka ta mo na u ke kri mie u se ze je ke hu bo ri ki se pe te ze vo di u ko pu ti ha ne ke ze di ti so za u ko la the za ti ho ha ke pe nyu fe za bie u ke che u ke hu ke che ho ha se di ke za ke ti so za ho pe vo mo u ni di ke pe kro ni pu za pu chu tu ke che se pe te ki u me je ma lo se u ko ti so za ne ki se ke ba the tha ki u ko pastor reverend dr rukovili bu ta za chali di ke pe nyu fe ki ta za chali di ma tho ko se de da dio la u ke hu che pre pe te bu u ti so mo ze vo li di u ko ra ze ke chu che ba di u ko ma tho ko se de li che che so se di pe te ki cha se ya ho u ko za 예병우 보고 뭐지기 질려 뭐님이 보저부 게 찬우 차가버 게 미디 체리 차바 게 베니퍼부 잡이 오고저 높이 차가버 브리퍼 오고 게 디와모 오고 게 부와모디 오고 부티 소자 차가버 게 미디 게 니티 하고 오고 뭐지기 지게 자하노 게 제디 니 부자 부츠도 게 저세디 베테 체스모 게 베니퍼부 잡이 베테 저디 베테부 비서 로바디 티 소자 하노 포디 게제 게 베니퍼 자 부츠제 저세 베테 기 차스모 베테 셰세야웨 요거 베제 Ora che li è Gesù Cristo zando nyogo petego che lula siawe. Jedo enoli che tosegno kire associate pastor near Hima Baptist Henugo Grotho dili ki vi raza
BBCC Mission Center Meriama Nunu ke hu ke bao no zaputde ke chano povara grabaje. Tenye ja ke nyenye enoli ke diozenyo mu eno jabu lijichu unye ke mesaki ya tselie. Uke huzano ke nisedi unye pesisa ya siro nye vor barova po nye pe jiri shetadi metsu pe musijedi chasya. Kya bare? Nye pe je padalyevi. Ke mesaki ya tsetio ke ba nilhubi enoli peteni mu eno akulie keje unyenyo va mu vikru tenye ja tenye nye kise bakere poki ngo ke hukinunu unyeki ya tselie mu teheri tsetioje zapu haunu uke hutse prepetebu vordi jabie unyetsa mu ke pekronudi ki krukitsa tienu kiesewe Sashie ke mesaki ya tsitio ke ba ke vizono enoli ke vide mu eno konizo viswenzo unyenyo va mu megorovi enoli kuku mu eno kelhunizo sekose unyenyo tenyeja teta teheshie bapoki BMC Convention Center Mission Compound nunu unyeki ya tselie mu teheri tsitio Petego bu vo jabie yasanye tsesa siro te henuri ke pekronudi ki krukitsa tienu uke hutsa prapete kiesewe. Ke didi ye se barbade ke hupuri sevo pradi te jangulie tienda. Vor ke tu ja ke cha ke huza ke tsa ke na tsa ke bagula ke penyofaki ke kro chaladio ke cha ke hutili ro te vatie bapengo. Vor ke tu nyepu za liro pastor ko ke tejie ke hu hadu eno kruye pien dikon za putsesedio ke chatsabadi pete ko la vor ke reshono ke pekroje nyego peje Je zaputsalipo queer senior sigo kino renelitio. Ugo chamu meloke vorkim hi u krisara ke makako September zamefe surunu mefe tata ki diliki viraza kedi perunutunu bakilietsa ugo pati hanu teniko mi hidia tata siro tefugo mi hidia soru pete kasa mi hitefe die teza ruli di diliki viraza ti hanu ke pekrokilietsa Chido uko razatinu nipu japiu ketsa uko nikilie sasa sedi nipu mozono zaput sasa tiojewe. Zero uko puti seke washe uko dike puti susunsa kerta dio nha pesike sakim hidi chido nipu dia sevodi uko ze kaza sake tuliro Reverend Dr. Rokovilia Satsa Pastor butibie uko tsaya.
Unipu Jesu Christa bu mu uke penyo fubu tejake fu tsuji. Wo ungu meje tortla ke shenunu Jesu Christa rila shekilie ginu upenyo ka sapye ke ri shedze ke merenu shilie. Jiu ka jatalie kelho rukemo mu ratalie kelho tekapu tiginu niya chipye jete. Telatanu besi pengusu tuo ke ba ke lakilie hau nye ke peleginu u ke penyo futuo wo ke kuo se nye rekese tuzo pito ke riu tutepuo kusuku senunu soru pito ke riu tutepuo kusuku senunu soru uko pito lesa haununu u ke penyo fudie me ho ke sala sutuwe puti gropo vogetati ki uko tezete senu nguke ba Christian mie zapu ke vimie po Christami po Charlie Kirk ke tse po ke pele zapulanu American mie po dukri po pewa ke tse uko tezete sekonu ngusa po tiche serea po mesekaba hatiki Micropo pour kepele zapu hau pour u kepenyo fe nyu Jesu Christa pele hau ginu thimye kelhu kemerer cheze tu ke zapu ko lanu po zapu die ko punimo ke la po pewa ke te these ko nu ngusa po pekewa she ba hushiri americano mu European countries ko nu ke pele mi ko pugetze Charlie Kirk we pewade deri pozapu mu pokepele pokemerer suwe dukrilimo the European countries ko no mu American no revival po metsutiki tiredzelo va phase ya ka mi revival vala va phapie kresarer me ke lunu jiu siro useyu kizunu chbagete ogo chiki mahako tezete segunu musasba uke chamu uke mengu posa ugo Nagaland nu Billy Graham nu Franklin Graham zevort odi dojbagete November zaser nye ugo ke hutu bagete hauburi tiur nanu kizunu uke penyo fakama sarupu pumha tochzegete revival mele hauburi ukizunu vorlie tienne ke se ukata mu sasa ukemengu ukepenyo fuki ke krochabawe temie ke lunu ke meru temie ke lunu ke meru ukochedo dia tsaya haununu pito ke riu lesa haupemedi ukepenyo fudie me hoka salasana pito se uke penyo fuginu uke mere ke ri ke mere hope putuo ke tse ke petau idi pugete we po ke peta di kunu shitse ke mere hau pupekra ke tla musutwe po ke pele ze pupekra musuke mi johan we ke krie zepu ke mere hope hau lesaliro temye ke lunu nan petenu o kemerer po futu ke tse kizunu ke lu hau kemerer bizo ke mo shedze kemerer po futu ya kaza o ko nguya kiti ke lunu zo shiri o kemerer po futu ke tse ba ke tse hau po tu motaliro temye chata ke krwa ya kaza temye lu ke kreda ya kaza o ko temye ke lunari sasa ngu temie kizunu ke luki zo shiri pom hatom hatche po kemerepo duoliro temie suwe hakereri katsofri hokulia kaza temie ke lunu sasa ngulia mu pitorwe po u ke penyo fuginu ke pelemiko u shedze kemerepo tu ketsa
musu we kunye po tiki ke vonye u shitze kemer su rebizo como kemer su lanu ki dzunu ke lukiri lu pe vile vigete unili vigete puese japutse mu posedi tupie ke pelemie ko tsaka tepugete ogo pole sekono nguli vi mu pue pusekete unye pu Jesu Christa pu mu ke penyo febu taja ke fu tchie ke krilamu na u ke penyo feginu sheze ke mere hau kapie temye tsaka sala pue u ke penyo fe teje ke se ogo ke tole sunu prepe ke zalie Jesu Christa ginu Calvary gi nu ulla shedi rila shikelie hau ginu sheze ke mere pu ngu ke li hau se penyo ke sakelie iria new birth ke luka sapu ngu ke li hau ogo so zeri puya musu ginu u ke mere pu parket sheze ke mere pu to ke ta pitorwe pu zapu le sukunu me hoseliro pu u ke penyo fuginu pu ke mere pu to ke ta pu ke lunu hau nguli vi Vordi matile sunu Jesu pusheji go zetu ke tsitiki Jesu pur hikri kata mo hati unu pitorwe Jesu shiji ke kri go sadi mo samu Elijah unye Jesu zetadi ngu ke tse matile sunu tusetu ya mo pitorwe hau ngu ke shitiki punu me puni thorda ke tse hau te leka chachi zepu ke tu haude idi pue musamu Elijah unye Jesu ze thagetse ngusidi pue shitze kemeru pu fe putu akaza hau kingu yede ke tse pue punu keme hefe Jesu ki apuse tsutu pu la pu musalamu pu Elijah la diu ko haki pada ke tse pue shitze kemeru pu mere fe mu pelle tu ke tse Temi hanya ha Jesu ze thagetse tiki pue punu mu puni thorgeta poke lunu sesari nguli vi lebari vi getse footnote pu musamu Elijah unye Jesu ze thagetse ke chota le vi mu ke choya ka za pu meta di puti thalau Jesu lavor di ke shemi ko tsepe ri ka stiu moze ke mi di musamu Elijah unye Jesu ze thadaga unye shide idi Leriba levi, ke tsoriba levi, ke kilamuna Jisue ke shimi ko tsepe rila ledi, se la shir ke tu, tiu vormo ke tsla. Ke tole se va chaya ke jami ko pu ke tse sikmo ki dzupu nunu. Mosa mu Elijah unye, Messiah, Jesu Christa, Messiah uzo ke tse, pur ru ke tse mhato, homage, hau tsipye, Messiah u ke tse, vordi puze, Taketse zepu. Unye ke lumbo hoseliro Elijah shemodi puze tiki ko ke dago ke tola shunu unye zeprelia. Mosae pue uke penyo futuo puo kruwa ke tse mu temye bu pu me krusu simo ke ta ke tola shunu priya. Musiki midi tiki dilie Michael bu puo mo feba ke tse jut lesunu kuso tefunu ukosu ngulia. Mutemye anye ke lume hoseliro pie temye ke puma ki nu lukete ke puma lanu sheda ke to su Elijah pue shemodi tigi vogeta temye po mosai oke penyo futo pu kruwa mu mi puribu pu me krusimo mu tigi dilie ka zau bu pu me krusu feba mosaliro pu pie temye sheda ke tsugo kunye po la shedi u ke penyo fu ze ke seke to te leka chache dida ke to su no soko sutsidi pi ta ke tse ka thole se va chae ke jame ko pu Elijah ri po Elijah te meta po ke pele mi vi mi ko saints mi ko kunye po Jesu la vor ke tse nye po te mi ko ke sula se sure ke tse tu nu soko sunu u ke penyo fu za putse ta ke tse zepu musa ke midi Mosae pue tejo zapu mitsidi le Jesu zeta. Elijah shizeki shigo zapu tsidi soko sunu lerta. Hanya hame hoseliro ke me yeto ke krilamuna. Jesu pue tejo tsiti ke se temiu. Shizeki shigo putu ke tse zapu tsiti ke se Messiah u ke tse la piri su zapu mitsidi
타게즈 운예가 톨레스는 운예제 수 물리비 무 피토르웨 뿌어 하고 한국의 스티기 뿐니 뿐num게즈 뿌에 슬라누 뿌에 니부 지수 크리스타 뿌 무게 페녀 푸부 타자게 푸치지게즈 뿌에 시제 카메라 하우 뿐니 토르게즈 무부 카메라 하우 뿌어 뿌게 루누 뿌어 헤비에 뿌부기 주누게 루기 소시리 우게 페녀 푸자 푸츠도게즈 피토르게 루누 메 호슬리로 소고스 물리비 무 피토르웨 뿌시게즈 뿌어 웅고 메제 토르즈나 게시누 지수 크리스타 rilashekili uginu upenyo ke sapie ogo nkjvinu me hosli ro bigoten ubu uke penyo fenyu nyotsukelie johan seker surunu bigoten uke penyo fenyu fliu tsekelie uke penyo fenyu fliu bigoten idipu de pitor lesunu seketsu mu johan seker surunu seketsu su po rike krike tse su pu die pozo Greek me diu noe diu pozo monogenes diu we pozo there is theological context ke kridi seketse puchau tsemeta jiswe pwe divine shetenu tu ketse me satsi ketse viti ketse ke lu pwe su puze pu divine nature su pu mu pitor ke rieno e ukubu ke penyo fenyo nyo totsala ke lie su temeta ke pumanunu uko krikama sali di uko cheka salapie ke lu ke viu ke penyo fenyo nyo totsa ke lie su nunu po context theological context where she di pushi uko hausi mu ke metsa sali ke vi po temeta uko ke riki tole su nu vodi ke zo ke penyo fa adamu if unye tsasa ke ri Tessa hapie Adam gitsus di Adam mutemye tsovor ke liye ke lu me hosli ro uko hausi pe visa kulevi uke penye fe putwa por hinu nu temye tsepe vi tseka mesa ke puma ke ke lu tsasa de temye kriketa ke titole sun ngulie mutemye kriketa zedi uke penye fe hau tseke tsinye sheda pe tuzo to igese uke penye fe die keki se tsedi Adam we kriketa nyinu se dedi temye ki zunu penyo ke vor pette rupfunu ke pumanunu sheri penyo vor de musu kalala likitio ngu ke mejese la vor temye ke tsuwe ke la ke lesen la ke vor uwe Jesu Christa ginu rebizo mu Jesu Christa Calvary ginu pusutsidi pu jepe krudi sheri rilashe ke liye temye ke hu puri Jesu pele ke liu telhe ke chache ke ringuli tuo ke zova ke linguli tuo mu ke mejenguli tuo mu ha ke me Jesu pele ke liye ke u ke penyo fe nyonyo tsalada ke tse bigoten u Jesu miedi me satsi ke tse shitse nu tuo ke tse pusumo suwe u ke penyo fe vie su kritu pu divinity suwe kritu de u go ke penyo fe nyonyo tse ke liye ko Jesu ginu ko bu uke penyo fe nyonyo totsada getse uke penyo fe po tsepe vike su ke pumabu bietse biechagawa su Jesu ginu su meke metila se getse mu pitor we po lesetu bie ke pelemi ko tsegese uke penyo fe nyo Jesu Christa ginu tie Jesu Christa pele ke like tigi ke mesa su sedi uvietsede tigi kayemi ko tsede tigi ke lusu ngule ke vi uke penyo fe chakrabie timetsede mo ke penyo fe uke penyo fe nyo totsela ke lie regeneration how te meta temyem ha tonu mo temye vi segetsela no mo temye petse dieto segetsela no mo de pitor we pusegetse uke penyo fe ke tsi ke vi nu po ke tsi ke vi ke kringu ke mejenu nu idipu mu Paul le sokozo shiri me hoseli ro mu ke mejengu ke li hawe temye ke vi ke kuam hasim hale ke dia to ke mi tonu nu mo tozo de Jesu ginu Jesu pelle ke li ke pelle nu uke penyo fe nyonyo tslada ke tsa ukore put petego putipunu uke penyo fe nyonyo tsli mode Jesu pelle ke li mode ugo tie ke pelle miedi
Gesù Cristo za praledi zulu praledi u ke pelenu uni tu ke za ko va pue u ko category u ke penyo fe nyonyo mozo der Gesù Cristo Calvary ginu u la shedi ri la shekelie pour je pe kru ke se go ke pour ma kru ke ma sa kelie Gesù za ki di pelle kelie la nu tie u ke penyo fe nyonyo nyo totse ke ze u ke penyo fo ko ke lu hau chike dipie u ko bu u ke penyo fe nyonyo tsela kelie Matilesunu mosamu eleja unye Jesu ze thadi hautewe mesaya u timi hauwe Tezonu putu ke tsgo shete shimi putu ke tsgo timi hauwe idi puza putse ke se puru ke se mori ke eleja mu shete mosa unye catholic ke we nu pu sepe thatu ke tsgo How ginu chiti josuketo. Chiti josuketo. Messiah uwe baget suwe. Tie uko category su ginu. Jesu Christa Messiah u ginu tie uke penyofe zedi taleviket ponyonyo totsekelie. Pitorwe how sedi po kepelemiko peta. Jesu Christa seu mu purhila shikelie how kelhunu kemerepo. Living hope. Ke lunu ke merepo sevori ke pelemia kotsa. Temia ke hope re Jesu Christa peleli ke mokhe. Ke lunu ke mere hau bamo. Shedze ke mere hau bamo. Ke lunu kite ke lunu zosheri ke mere ke nisu bamo. Mu pitorwe po ke mere po tu ketsa. Pu shedze ke mere po tu ketsa. Suwe po ke lunu zoshiri ki zinu ke lutiki zoshiri putse ke tepu putse pekwo pu krudu ya ketsa Jesu Christa shedi rilashe ke liye suwe po me lunu po mitu po ketsa ogo po lese hatu hakunu nguli vi Jesu Christa Calvary we ogo peteko ke puma krikama sakesa ke zova ke liye se utse ketsa temi ke hupuri Jesu ki ke vorko muke mejenguli viketse toba toba voketa meseki mi pozeker tsabaketse adzulu fliazo shiri ake puma mi tsalada to ketsa ake puma mhato tsalada to ketsa ami cheketse la adzulu fne yamuli mo ake huchuri ake puma nu la leda keto asu ri asu miche atu asi idi po zulu mi cheketse zepuba Musla pukipu ketsa no michimorivi. No Jesu pelele daliro su posedeu. Jesu Christa Calvary ginu pusutsidi puje pekrudi shiri rilashekelie. No Jesu su pele tuli daliro. No zulu feliliro. Nke pele japusu nu uke penyofe nkrusudo ntsakete fusudo sidi mbunu. Kite ke lunu zo shiri. No ke puma mhato chedu agaza sokoso hokuli ke vi muke mejepie Ntsudua di hinyeker tsidi siba. Mu Jesu Calvary ginu la shikese hau crossu ginu moliro. Ugo miepuri taligen zekete. Uke penyofe pie Calvary ginu. Jesu bu ko pusutse kete ginu. Muke mejie ke zova ke lie kape ugo kete. Shedze ke merer ugo ke lunu vor kete ugo nguli vi. Zeketanyu ze chime liepuya. Zeketanyu ze me hoseliro Pue zikatami po. Deri pose la vordi. Uke penyo fe pupu nyotsekeli. Begotten son. Pupu nyo totsela keli. Mutio go zikatami ko Jesu Christa ginu. Ugo zela vordi. Ugo bu uke penyo fe nyo totsela keli. Zikatanyo zema hoseliro pue putwa richiri yodi poke lutiko pe voa. Pour t'en faire litiki pour qui la voix qui te l'élie. Pour am hakipuri la voix de qui hau nous lulies somode. Pour nikomo peut-être somode. Pour am hakipuri pour nyo totsala le hoket pour situzo. Derivo di pour qui nourrit qui tu mi pour tseketo. Amejeme lodo divor. Deri pour voir que tu tiki. Pour ni shady pour zekelie. Mu pose que les rebiso que moi pour
zepie pubu punyonyo nyo tochela ke lie uke lujo nu zasipe te chitipie porque lugi chekese mutie ogo ke lunu mo hozo so shiri ke pumalanu ogo peteru ke penyo feze ke pechieto de vapo punyonyo tsimo de yopa da ke tsimi pre deriwe ke penyo fe flavor ke tsinye Jésus Christ ginu Calvary ginu ko pusutsidi puje pe kru de shedi rilashe ke liunu ke ri ro topete chitipi o ke penyo futsuwa ke da ke zgeta nyu pupu punyu zela ke litiki ke lu jonu unyo nyo thomi gi tsia ke za pete chitipi putsu ke se ke mi o ke penyo fu Jésus Christ ginu tie chitipi o ko tsese o ko bu anyo idi kili ki vi po sesedi oko ke lunu tsese mu po oko bu punyo tsedi po zedi lutu ke tse ke ni nune te zaso kopie oko ke lunu tse oko ke zova bi oko tsese oko ke pumma ko khalapie oko pe zomo ke Jésus Christa Calvary haula motu ke tshe oko oke merer ke zmie prezo Calvary me hosliro Calvary we uke penyo fe pom har temi krike dashe se vor ke tu temi ke lunu khase ke tu zo vor ke ke tola se ke we lunu vor ke sau ke to uke penyo fe hatom har ha ko pu shipu pu ke ke vor ke tola sunu prelia mo ke penyo fe po ke ti ke vi ke kingu ke mejiko Temye Israel mi zedi ke pero ke tsukunu. U ke penyo fe vordi Calvary ginu jisubu shedi rilashe ke liesunu. Po supusi ke tse po ke tsi ke vi po ke krie. Israel mi ko ze ke pero ke tiki u ko sukunguli mo de Calvary u gie. U ke penyo fe supusi ke tse su muti mutso ke lie. U ko la ke dipo le u ko la ke dipo tsasashi ke tse su Uke penye fe Calvary ginu tapie temie peke ke se shedze ke mere hau puke kunyi torzo ke tse shedze ke mere hau ke mere ke tozo ke tse uko leke sasu ke shedze ke mere hau tie au ke penye fe nyinyo tsede idi unni ke ba unu tepu ke ba rabizo ke mo tigi te leke chachi uke penye fe zedi didu ta ke tu uke penye fe ke mere suri uko bu po kaye mi tse ke tse uke penyo fasa suri se uko ke lunu tsusuwa de Abraham ke lunu ma hoseli ro Abraham nguli ke tuo uke penyo fa japie po ke tse ki zuko te zako me hoseli ro sukwe ka zitali ke vi ki zinu vina vira ko uko suko ki zinu vi ko desi Jisugino kapio ko ketsu suwe kaye suwe hakipuri kanzata likenze ketsu jerieta likenze ketsu kizunu viego jerieta likevi je sasu pugito musulanu jeriela daya deri oke penyo fsedi temye ketsu suwe hakipuri jerieta likenze ketsu kievia hakwa jerieta to Feniseka ta hako jie da to uchi omo hako jie rie sapu kenye she ku hida ketze deri Jesu Christa gi nungu ke yesu we pakipuri sele mutie putse pedzwali kenze ketze uke penye fe kaye shi ketze se uko tse uke penye fe uko bu foketuo tetse tigi tetse su lela sliro suwe mesati ketze viti ketze kaye popie uko tsese uko livi me ko lese tu teker teta kusuku me fe tenye mu me fe teta nu me hosli ro Israel me ko uko kidze per rua ta ketsala uko penyo fe kidzu nu nye ko melua de idi pusa mu kidze per rua de deri tiki kaye uko penyo fe se uko ketsu suwe hakipuri ru muri Biepe hula ketze, biepe shula waketu, bamo ketze, vici ketze punu, ugo bu luketu. Uke penyo fese ugo ketze su zemeta, pakipuri,
rari ta li ho ugo ni pu ra de ya ke tse haki ha du bi ba ke tsa ha ko saki ni ke se shi ra ru wa da ke do ugo su si deru ke pe nyu fa se ugo ke tse su we haki puri ra da li ho ke tse ni pu di nu ugo ki pu mu ra da li ho ke tse Pitor lesson nu tu pie tu ke tse sedi ke medze ke tse ni pu pu se su ze ke medze si amaranthus how Google nu me riu me ho ke se tiki su tu mo me si mo deri ni ja pu mie ke tse pu pu ke cha cha di ke se ke tse mo how ro tewa so shi ram ha de ya mo si mo how ka pie tse re tse ke tse tse ya si mo hai ke tse po sedi pitor we po tu ke se how medze si o ke pe nyu fe se go ke tse ke di ke ni ke me resu we ma ke puri ra la da li ho ke tse su pu how we o ke pe nyu fe ti ki se go ke tse how we ma ke puri satan la vor di se la da li ke to suri ba sa mo de ke krila mo na o ke pe nyu fe ke di review no da ke tse la moi qui me dit tiki zeo que penyo fese o que tse que me rego me hoseli ro ugo puti putsoli kenze que tse temi fe die su temi miengu mo que tse temi fe die puti putsoli kenze que tse que tole sunu ugo kipu de ugo bu pour ripo sili que vi ugo bu hanyeshe que tse mori que ni su de sili que vi ugo penyo fe pe kreti wa mo de ugo bu pour ripo si mu que tse se ugo tse que pele mi ko penyo ka sala ke liye hawe o ke penyo fenyo nyo sala ke liye hawe tigi sheze ke lu hau rebizo ke mo tie ba ke tse che do o ke penyo fer shoba ke tse tie hamuri lu ba ke tse o ko bu tie ke lu hau no zo shiri ke mer ke ni ke pele su muli ke vi ni pu we sedi ugo tsede kuso pengunu me hoseli ro tela tanu pesi pengu su tu ke ba ke la ke lie hau nye ke peleginu ke penyu futu po ke ko se nye re kese tu de ke pele u wengu ke lie su u ke penyu futu re kese tu zo u ke pele hau u ke penyu futu re kese tu zo mo ke pele hau we ugo tiesedi ki jinu luba ke tse u ke pele hau ugo bo hau sedi vodi u ke penyo fuze te le ke chachi lu ke tu nu vo ke tse ke to su nu voli ke to u ke penyo fe ugo rekese tu zo idi pu mo ke penyo fe u ke pele u rekese tu zo ke tse Corinthian mi ko kenye tu te kerpo kusoku me fe sera kenye nu Paul temi ko putele duodi po fepu hutu ke tsitigi Damascus nu governor Paul bu tapal ho ke tslanu tetsu khatit tu va ke tsa guarded renau khatit tu va ke tsa shigetsu zeke medze mutie o ke pele su o ke penyo fe tigi dilemi ko o ke penyo fe pour fe po ke ko kapie o ko ke kha o ko yase ba ke tsa o ke penyo fe u ke la we pele ba ke tsa la ke lie we o ke penyo fu ki no mu ke lie hau ni pu we po o ko bu ko rebi hau se di lu ke tsa lu ji ke tsa lu le ho ba da ke tsa ni pu we su pu me to mo de ri po o ko kri si ke tsa Filipi ko tu te die ku so ku te ni nu u ke penyo fu ki no ke vor nu ne u bu u ke pele hau nu unu umelu su ke khasebali rugusebali guard sesebali idipu mo ke penyo fukinu ke vo ke pele nunesu u ke lu umelu u ke lu ke khaseba ke tla ke mere ke nisu pushipu te zake ku ke zi totinu su shiri u ko nguli ke za u ke lu me hosoli rasu ko nguli vi u ke penyo fe puto ugo ke lu ugo ke pele hau ya rekere gusu motu oliro mi puri putu puginu hau seba potela tole kenze ke ni pu ugo cross ya
porque cué uko huve uko que casebazo que pele we jisu pele के लिए मोर उस salvation we jisu pele के लिए how ginu we uke penyofu के कुओ कर करी metaya nguya que pele how ba mo liro makipuri uke penyofu que कुओ hasi hakuri silikenza metalikenza we jisu pele लिए di we uke pele sunu tu que uke penyofu kunye kunye pihapu di ya tu vozo que ça haunu ou que penyo futo ubu porque cro porque come talia que ça moi haunu que ni ba que ça tenu que me ba que ça David que lume rosoliro pue ou que penyo fuki que chatsa que ça pour betcheba unye que pour mama to tsodi pour que tache pue ou que penyo fuki gradi pour me gemelo que ça que la que li que ni c'est la vordi a que lunu tsuche que la que li que ni que la que li que pele putu que da o que la Jésus Christ a ginu ngu que meje que la que li ha ngu que li ha o que ni bu ba que que pele ha nu Jésus nyo totsana que ha nu que ni tenu que me bu ba que o que lunu tie que ni tenu que me ha ba ya mo mesi que pele mi che que ha que ni su ba mo li ro o que penyo faki chake que kila mo que pele que ni que la que liye que ni joy of salvation how we opete que lunu bamo sho musu bamo que ta she mapu tsomo de hakasa tobu bamo de tenu que ni su bamo de mu tie que la que liye que ni how que lunu ba que how ginu tie que lu how nu so shiri o que penyo faza pu que tsu nuri tenu me ko que tie que lu la so shiri uni unu me ko que Hakere que tu faisais que c'est que tu nous chéris que t'es fou pour bien que n'y a les gens que t'es fou que pele pour t'es migi baguette tiens que là que n'y a au que lunu bamo que tu sais au que haula me himelo chamor choso que là mon que là que n'y a ununu chi ni que tu pour su gi baya que tu chi ni que tu pour gi baya que tu Temi que l'uno è cazzof, cina, tenu che sho, zumozo, temozo. Gesù pele le catala che la che le nguli catala ha cose che sel ho cata su guarantee vamo. Ha cose zufozo zotio. Deri ha co donuzo shiri. Tsum yi che tsa. Krukre che tsa. O che te fusu. Hizu mi chufa bazo shiri. Me lutze zabada zo shiri. Su tenu che su tonu e su. O que mereço banquete musuwe jisu calvary ginu mu que mejepio que tsu ginu vor que tse que mere que pele suwe o que penyofe putho ya rekeru gosevodi punyo go bu tel que chache o que penyofe zedi lugetu su pitore pu tie pitor dilia hao o go pete shimon shoba que Pitor dilia hau kizu pete renu mor shoba que lunu kemeru muru que lunu usheze kemeru tie kizu we o kemeru zdi luba temyeka kratie usheze kemeru o que penyofe kinu que vor hau bamodi luba tie que lum hapete putu ba la uniba O que penyo fele mor que shuri silie mo baget fele simo baget tie ugo pitor zapu hau ugo pete ugo que lunu liebe ugo vietsdi o que lume hoka sadi utsuka sali mor so que tinuba o que penyo fe que me shitze que me tiki que lubo pie ugo tsasa mo hawe tie que zunu que luki zo shuri so fe me jeti go no so shiri uko kruhi bie uko bu lupe vilia que uko chepe kosia que nitinu uko tseker nyosia que nitinu uko tseker nyolasa
uke penyo fu muzunu tsiya ketsa Jésus Christ rilashi ke liye ke shinu nu rilashi ke liye hawe ke pelemi ko ke meruzo kaye po Jésus ki nu se ko ketsa hawe uko ke meru ka sa tozo uko peteri vapo shitse ke meru hau uko ke lunu bamodi lu dovor deri ke Jésus ki nu uko petebu shitse ke meru hau uko ke lunu uko vietsu to de shitse ke meru hawe shigetsu po doshe bashe tezu rubimo hawe poke kuba hawe ritu ketsu hawe temye chippe risia kaza ke meru bagetsu ke tola seva chaya kaza mi pugetsu ke meru hawe pervaded with life temye ke lu pe teunu su temye ke chutsu vetu ketsu temye zetu ketsu mo ke meru hau ba mo ketsu she temye makipuri thaliken zuzo temye thaliken zuzo di ke meru hau lanu ugo lepe susake hanu ke meru hau ba ya mo ketsu she ugo temye ke kra kheti sohari nguli modali vi ke meru hau ba mo ketsu she zofetsu nu temye zu kretali vi temye zu kretali vi temye zu thali modali vi hakere zu nu ze zazofo buzuke kutsidi thali modali vi de tiogo mi kakra hakya bagetsu ke krilamu na shitze ke meru haulanu jisu pele thagatlanu thalali ketsu nguke mejingu lakilie ugo sulanu thieti soha ngubagetsu zo ugo peteri shitze ke meru haunu ugo penyofu ugo bu ugo nidi luketsu pomedo jiswe po kizitugi mi petake tsitigi luktute suru kusuku me fe senu po pusheketsu rufukita katsofugo tezaka feto tekrichia kazako tezaka feto mi alanu azalanu mi upese kazako mi usapremota ya kazako tezaka feto jisulanu mi haidi nyeko peseliro nyeko nilije nyeko nipie pruluzoliche ke krilamu na tigi nyeko zakra zapizo ketu lanu tie ugo ke lunu mohoseliro tie ugo persecution jisulanu mi ugo pesepem ketsa putikropunu chi ketsari purheresiri zeke seketsa temi huritu do putikropunu tie ugo how purheresiri ke cheke vuzo ketsa ke mhidi piri ugo ze ke petsuzo molivi de ugo ze ke petsuba ketsa ugo rakrasa mu ugo lesamorso ketsu liro tie ugo ke peleke lusu ugo principle ugo ethics ugo mhatomatsu nu tie ugo challenge ugo tsofauze ke seba ketsa mu Jesu Christa zaulanu tshoda ketsa pushoda ketsa voshoda ketsa tsle shoda ketsa Jesu Christa zaulanu mu sutiu nu mi upe tsuta levi mi unekete ta levi mi upe seda levi hai ketsa tize ke se ketsa tigi nyego niliche ke krilamu na tigi nyego zakrae rapizo tu ketsa la mo hawe shitze ke merupu tu ketsa sulanu uke penyofu peledi lu po chata po shijimi tsidi lu mo uke penyofu sulanu po ugo bunu tepfuli morkesho ma hakose ugo kipu kijinu ke lutiki dopi chakaze ke sezo tu ugo dopi chakaze ke se ke tsitiki ugo unu ke tsiki di penwa ya ke za ni chinyi me yebu ke mi ai dopi chakabu ze ke se la utsuke zitsda mo rivi kijinu ke luet chaka dopi ze ke sezo tu dopi ze ke sezo tu deri tepfulie uge penyo fugi talie shitsemeta ugo hakum hukuli vi ke tsa ka toleshne ugo kipu kijinu ke lue ke chekene tepi ke mesika to frize ke seda yazo ke tozo ke puma ki zupunu bagetsa satanbu poke khaseba getsa ki zaunu ugo tofu hako zeke sezotu hukipu no luvodi inchame jidi chizoda kawada do
as zi asas adzukuti today akemer zde iketsitiri zeke setali vi ke lunu mo hosli ro ki di chivorda shi ketse ki di chida shi ketse pakakra ugo bu answer ba mo ketse ugo ke lunu shi ketse zeke se shi ketse ba Tieo ke lunu tofe ke re jinha zeke se ketse me ho pertuoli ro prohuli ho ketse nusho shi ketse ugo ke lunu ugo zeke se ketse ti nili vi Deri jisuginu shize ke mereputo ketse hao ke ni udzje la vor ya ketse unum la vor ya ketse u ke penye fe kremere ketse hao u ke mere ke nisu la vor ya ketse pitor we po ke lunu hao metse mechi zodi po sedi luto ketse mi u pese o pese pem kete remere zo fe pette kunuri u ke mere hao lanu thalie ketse Moi che mi di po nyogo che luso shiri Gesù Cristo io che mi reputo che tsalano u ta che vi mi po pa che si mi po te ru che fa mi po che ni che ko che sa mi po deri so pe te kawadi ski vi ko che tsapo to di Gesù shipi che ta mi u pese pe mezo shiri che te remere zo shiri mi u che zo shiri u che mi reputo che ta sulano unue unitorso che 파스코에 우비체비 차리 먹겠지 파스코에 우비체비 차리 먹겠지 테오고리 겐니 케메르스 크리스타기누 피토응우겔리우 폴응우겔리우 오고 페테 오고 기투데 무수에 사탄 학기부리 미체비 차월레 겐즈 우토 군예포 크레라츠디 아 케펠레누누 베셰 레치다도 겠지 티푸조 모투 올리로 Mutiogo hakoha o ke penyo fakinu ngukeli vie preso. Katole se ke prenye katole se prebiogo zekazaka sunu. David we ato shedi kizutugo mehodo kirapunu ake crovorda. Porque crovor yakaza po peleba ke tsu e po puketsa hakibure apibure nyedali lo. Po vele sotube Corinthian meko tseketsa Temye ke lu hao nu, tsimu jek se tseke ke lu hao we, ta tse me je de se zo. Hao we, zvo de se zo. Deri ke merer ke pele miesu we, hakipuri me kuda zumo zo. Ani mi me se zo ke tse pue se di japutse se. Ke merer se su se ke merer bamu. Ke merer se ngule ke lopo nguke liu se. O che mer bambu mu che mer suwe che zoffa che chicken meje nusho tekre petenu kizunu mito ya pete pezze pesho tiwa tazo shiri o che mer su baget she hakipuri tachadali genze geze Asia minor nu pitor le setubie che pele mi ko tse so temie che kra jisu ze motsu ke ngumosi Deri uko Gesù pellegeta, uko su uko ke lunu, uko nuke su to ke pellenu, uko rofnu, uko hau si mutu geta, pelletu geta, pitor wele setula pe uko tsdi, nyeko tefu balichi, Gesù ginu, sheze ke merer ke niputu de, uko ripete, tie uko ke lunu, ke merer hau tu de. Ogo mi puri motsu jisuze ke nguzo mowe. Dere ogo kunyepo puze motsu ke ngudo musun yesunu we fekaba zau sitsili di delheka chache unido dado iri Bible we ogo kipusa ke penyo fubu jabie petetsa sekeli utsije. Nipu zapu kivi pette kola nipu bejewe oko che te khachali tali khuhi tinya thenyo tsebi nipu chalina putipie oko chali kratanye chalase ya
chế độ có kỹ kết cho cái sự enoli rele lijichu mu enoli vilhutu nyo mere có cái hun bathala no kerle te ma tobie nye pele cái sunu nye mesenu zaputsa cái sự pete beje siro nye mi bu cái ce ler tabanuri zaputsa cái sự pete bejewe nye bubu chapie pete tsa cái liu tsuji uko thalanu teka ke cha metsa ke ze ke cha chilina ke chati hanu che do nipu nyertsa ke sa so ko se di nipu teje sa nipu ze ke rtsie shirot thala ke chau uko pastor bu uko petela taja cha sadi che do ke hubu relikilia chudwe Jehovah bu jabye ntsliye mu nzebaliche Jehovah bu bujibye mvapejelie mu nkrie ngumejikili utsuche Jehovah bu bujibye meholie mu nunepye ntsukili utsuche Jisuzanu chayawe Amen